जड़े साधु व्यक्ति बहुत बढ़िया कथा कहते जे आम मनुष्य मानक मन भितर दुईटी घोड़ा सदा सर्वदा दौड़ू था, गोटे पॉजिटिव एवं अन्यटी नेगेटिव एवं शेष में से ही घोड़ा जीति थाए जहाँ को आम बुद्धि जितेबा चाही थाए। नमस्कार दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार त्रिपाठी ओडिया मेसेज को आपन को स्वागत करुच्ची एवं आपण मानक पय नहीं आसी एक सुंदर छोटिया कहानी। यही कहानीटी गोटे युवकर जी घर बाहर बसी निज छाती को पिटी पिटी कांदुला एवं निज भाग्य को दोष देउथुला, कहूला ये केमितिका भाग्य, मो बापा मो ପାଇଁ बहुत संपत्ति छाड़ी चली जाइथिले किंतु एबे से सब सरीगला, एमिति कही कही से कांदिबाकू लागुथला। सही समय जड़े ज्ञानी व्यक्ति से रास्ता दे जाउथले एवं देखिले गोटे युवक घर बाहर बसी कांदुछि एवं निज भाग्य को दोष देउछि। ता पाखकू जाई कहिले, ये जो तुम्हें छाती पिटी कांदुच एवं निज भाग्य को दोष देउच सेथिपई तुम भाग्य तुम उपर ऋषि छाड़ी चली जाइछि, तेणु एबे तुम जाओ एवं तुम भाग्य को खोजिकी आण। सी आसिला पर ही तुम जीवन में खुशी धन संपत्ति पुणी आसबहरी। यह शुणी युवक जनक हसवाक लगिला, कौन पागलामी भलिया कथा कहते आपण, भाग्य दूर को गलाहारी मु जीवी ताको खोजिकी आनिबी। यह कही से एमिति हसवाक लगिला, किंतु रातिरे शोइबा समय निदरे से स्वप्न देखे जे भाग्य भली जड़े व्यक्ति उच्च पर्वत उपरू ता छाती को डेई पड़े एवं ता छाती को पिटिबाकू लगे, ठीक सेमिति जेमिति सी दिन में निज छाती को पिटुला। यह देखि युवक जनक चमकी उठी पड़ा एवं से वर्तमान बुझीगला जे भाग्य तो अच्छी आउ सी उच्च पर्वत उपर रहुची, मु एबे जीवी से उच्च पर्वत को खोजिबी आउ भाग्य को नहीं आसीबी। यह भाभी भोर सकाळु से घर बाहर गला भाग्य को खोजिबाकू। जाऊ जाऊ ताकू प्रथमे गोटे छोटिया पहाड़ देखगला जार शिखर उपर एक सिंह बसीथिला। सी सिंह को देखी निज प्राण बंचेबा पई दूर को जीवाकू चेष्टा कला। सेतेबेले सिंह ताकू देखिदिए एवं पाटी करी डाके, मु तुमर शिकार करिबे नाही, मु बहुत वर्ष धरी असुस्थ, मु चालिबाकू भी सक्षम नुह, सेथिपई मु दुखित, किंतु तुमे कुआडे जाउच। तो युवक जनक ताकू उत्तर देई कहिला, मु जाउची से उच्च पर्वत शिखर को, सेठारे भाग्य रहुची, मु ताकू नहीं आसीबी, तेबे मो जीवन रे पुणी धन संपत्ति खुशी आसीबो। यह शुणी सिंह कहिला, जदि जाउछ एवं तुमको तुमर भाग्य मिले तेबे ताकू मोर गोटे प्रश्न पचारि देव एवं से उत्तर मते कहिले मु तुमको पुरस्कार देवी। तो युवक जनक कहे, ठीक अछि, कौन तुम प्रश्न? सिंह कहे, ताकू पचारिबो मोर एई रोगर उपचार कौन एवं से उत्तर मते आसी कहिले, तुमे जहा मागिबो मु तुमको ताहा देवी। यह कही युवक जनक ठीक अछि कही आग को बढ़ी जाए। किछि दूर जीवा परे से देखे झरणा पाखरे गोटे सुंदर बगीचाटी अछि। युवक जनक भारी भोक मध्य लागिलानी, तेणु से झरणा पाखकू जाई हाथ गोड़ धोई बगीचा को गला। देखिला गछरे बहुत सुंदर सुंदर फल अछि। से सही फल को तोली खाइबाकू लागिला, किंतु से फल खाई पारिला नाही, कारण से फल गुड़क तो देखिबाकू सुंदर थिला किंतु स्वादिष्ट नथिला। यही समय से ही बगीचार माली आसी कहे, हाँ भाई एमिति ही हुए, जी भी आसे यही फल खाई पारे नाही, सबु फल पाटी पिता करि दिए, सेथिपई मु बहुत चिंतित, किंतु तुमे कुआडे जाउछ? युवक जनक पुणी कहिला जे मु उच्च पर्वत को भाग्य को खोजिबाकू जाउछि। यह शुणी बगीचार माली कहे, मोर गोटे काम कर, तुमको जदि तुम भाग्य मिले ताकू टिके पचारि देव मो बगीचार फल मिठा केबे हेबो। एवं मते तार उत्तर कहिले, मु तुमे जहा मागिबो ताहा देवी। युवक जनक यह शुणी भाबिबाकू लागिला, कौन समस्ते मते पुरस्कार देबे कहउछंती एवं मुरुकी मुरुकी हसिला एवं कहिला, ठीक अछि एवं आग को चलीगला। पर्वत शिखर को पहुँचवाकू आउ अल्प बाट अछि, ताको एक सुंदर महल देखागला। महल को देखि भाबिला, एठी टिके विश्राम करिनेबी, तापर ऊपर को जीवी। से सुंदर महल को जेतेबेले गला सेठी देखिला सेठारे गोटे सुंदर झीलटीए अछि।
ସେଇ ଝିଅଟି ଏହି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହେ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ମୋ ପାଖରେ ମହଲ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯୁବକ ଜଣକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ଝିଅଟି କହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ମିଳେ ତ ତାକୁ ପଚାରିବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଦେବି। ଯୁବକ ଜଣକ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ। ଶିଖର ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେ, ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରେ ଏବଂ କହେ, ମହାରାଜ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରୁ ଖୁସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣ ଗଲେ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମାଗିନିଏ। ଭାଗ୍ୟ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ କହେ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଯୁବକ ଜଣକ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରହିଯିବେନି କେଉଁଠି, ପଛେ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏହା କହି ଯୁବକ ଜଣକ ପର୍ବତରୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଳକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ମହଲକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଝିଅକୁ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ସେ ମାଳି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ରୁହେ। ସିଂହ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରେ, ତୁମର ଯାତ୍ରା କେମିତି ରହିଲା? ତ ଯୁବକ ଜଣକ କହେ, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଗ୍ୟକୁ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସିଧା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତ ସିଂହ କହେ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା? ଶେଷରେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରାଟ ମହଲ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ କହିଛି, ଯଦି ସେ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଯିବ। ତ ସିଂହ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲ ପରେ ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଯୁବକ ଜଣକ କହେ, ହଁ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ସିଂହ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯୁବକ ଜଣକ କହେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି କାରଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି କହି ପଚାରିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? ଯୁବକ ଜଣକ କହେ, ସେ ଜଣେ ମାଳି ଥିଲେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତା ବଗିଚା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝରଣା ବହୁଛି, ସେହି ଝରଣାର ପାଣି ଯେଉଁଠାରୁ ବାହାରୁଛି ସେଠାରେ ସୁନା ଅଛି। ପାଣି ସେହି ସୁନା ସହ ଘଷି ହୋଇ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଣି ଗଛକୁ ଦେଲେ ଫଳ ମିଠା ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ସୁନା ବାହାର କରୁ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେଉ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପଚାରିଲା, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ହେଲେ ଦେଲା ନାହିଁ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ସେ ତ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସବୁ ସୁନା ବାହାର କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ତେବେ ତୁମେ ସବୁ ସୁନା ଆଣିଦେଇଥିବ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଆଣି କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସହ ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସିଂହ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୋ ରୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ? ଯୁବକ ଜଣକ କହେ, ତୁମ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛି ଯେ ତୁମ ରୋଗ ସେବେ ଠିକ୍ ହେବ ଯେବେ ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ମାରି ଖାଇବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏମିତି ପଞ୍ଜା ମାରିଲା ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ କହିଲା, ତୋ ଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବ, ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆସିବ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭାଗ୍ୟର ଭରସାରେ ବସନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବନାଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲିବେ ତେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଥିବ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରିଯାଅ ଏମିତି କିଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ଚାହିଁବ କରିବାକୁ ତୁମ ପରି ଯେମିତି।